By chanting Hare Krishna mantra, one will understand that he is not this body. By chanting Hare Krishna mantra, we shall immediately come to the state of joyful time. And this is called liberation. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaja Bhakata Vasala Shri Garahari. 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 Shri Garahari Sahi Gosta Vihari. 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 Nanda Yasomati Chitari. Nanda Yasomati Chitari. Dalahola Damadara Sahikana. Dalahola Damadara Sahikana. Govinda Govinda Gopala. 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 Bhaja Bhakata Vasala Shri Garahari. Bhaja Bhakata Vasala Shri Garahari. Shri Garahari Sahi Gosta Vihari. Shri Garahari Sahi Gosta Vihari. Govinda Govinda Gopala. Govinda Govinda Gopala. Shri Garahari Sahi Gosta Vihari. Shri Garahari Sahi Gosta Vihari. Govinda Govinda Gopala. 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 Kiva Jaya Jaya Gora Shande Arati Keshava. Kiva Jaya Jaya Gora Shande Arati Keshava. Jana Vitata Pani Jaga Jana Mana Lova. Jana Vitata Pani Jaga
Mi smo člani Mednarodnega društva za zavest Krišne. To društvo je bilo ustanovljeno leta 1966 v New Yorku. Ustanovil ga je naš duhovni učitelj, to je Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. No in on je s tem poslanstvom, da ljudem da zavest Krišne ali spiritualno kulturo, ki je stara vsaj 5000 let. To se imenuje vedska kultura. No in v tem procesu je najvažnejše petje, mantre. Mantra, to je zvok, zvočna vibracija, ki človeka osvobaja od stresov, od neugodnih stanj. Religija pomeni zakone Boga in to je vse, nič več, nič manj. No, na koncu nam je preostalo samo še, da povabimo vse Ljubljančane na naše nedeljske ljubezenske programe pod naslovom Sunday Love Feast. Vse vas najlepše vabimo. Hare Krishna. Pratipadang Purnamrita Swadhana Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam.
to save this earthly planet from famine, war, and strife. Remember all the troubles and pains he undertook. So if you want to help him, come out and sell his books. Srila Prabhupada's books. In every town and village, all around the world. If you really want to please him, then just distribute books. Chapala sukha laba lagire. Mi parece lindo, Kripala dura jana. Chapala sukha laba lagire. Shavana kirtana, smarana bandana. Shavana kirtana, smarana bandana. Pada sevana dasyare Ujana saki jana Atmani vedana Ujana saki jana Atmani vedana Govinda dasadi Dashare Vedana Yogana Putra Parijana Ite Kiache Paratitire Vedana Yogana Putra Parijana Ite Kiache Paratitire Kamala Dala Jivana Dala Mala Baja Buhari Pada Nitire Kamala Dala Jala Jivana Dala Mala Baja Buhari Pada Nitire Sharana Kirtana Smarana Bandana Shavana Kirtana Smarana Bandana. Izumel likalnik. Maša, stara, prijateljica s meni. A ti mi prav, povej! Prav. Gil, ki je kot katastrofa, incident in lahka smrt. Kaj me pa spet vi radi? Joj, mami, ne. Iščemo jezne fante za naše društvo. Pravi jezne, za res jezne. Čeprav pomisel se danes malce jezan. Prav pomisli se danes malce jezen. Jezen pomeni ti, jezen. Tega. Res jezan. Jezen pomeni biti. Jaz sem se res vesel. Super! Znaš. Kakšni pa so vaši cilji? Kaj pa tebi?
महाप्रभु की तननिता गीता वादित्रमाद्यां मनसोरसेना रोमाञ्चकां पाशुतराङ्गबाजु वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं संसारधामानलिलोका Prasada Bhagavat Prasado Yasya Prasada Nanatirtha Topi Dayam Stuvam
Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koromore Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Prabhu Nityananda Premananda Suki Kripavalokana Koro Ami Vado Duki Doyo Koro Sitapati Advaita Gosai Tava Kripa Vole Pai Chaitanya Nitai Ahaswarup Sanatana Rupa Raghunatha Bhatta Yuga Sri Jiva Prabhu Lokana Daya Koro Sri Acharya Prabhu Srinivasa Ramachandra Sangha Mage Narottamo Dasa
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Najlepše pozdravljeni na tem našem velikem Hare Krishna festivalu. No, zelo sem počaščen in srečen, da lahko nocoj predstavim veliko mednarodno glasbeno, spiritualno skupino Gauranga Bhajan Band. To Nisingha, Pada to Nisingha. Vegetarijanstvo postaja dan danes način življenja za mnoge Slovence in Evropejce. In zdaj ne študirate samo sanskrta, ampak tudi latinščino? Tudi latinščino. Ja. Kar se tiče pa sanskrta, beseda hrana ima koren v besedi ana iz sanskrta. Ker pa spet potrjuje, da slovenščina izvira iz indoevropske skupine jezikov in da smo iz sanskrta izšli. To hrano, ki jo skuhamo, da že vmes mislimo, kako bo Krišna, to potem jedemo. Sredi čela imajo sveto glino narisano. One time I saw a yogi coming towards me almost like a sun. I saw him on the horizon. It came closer and closer and closer. All of a sudden that energy ball looked like a human being who sat before me, and he smiled at me. I asked him, "How did you come here?" And he said, "Well, by my yoga practices. Bhakti yogi is just interested in his original relationship with the Supreme Powerful, and he's not so much interested in experiencing with material powers like the yogis." Duhovnost ni omejena samo na Indijo ali pa na Ameriko, na Evropo ali na eno malo Slovenijo, ker duhovnost pomeni, da to je nekaj, kar je blizu duši, oziroma duša ne bi na ta način živela, duhovno življenje. Vsak išče neko vrednost v življenju in to sem jaz našla tukaj. Ne?
početi sa ovim programom na takav način da ćemo početi sa vađanima koje će voditi Krišna Četrprabhu i svi ostali predavači, tako da će biti to zajednički vađani i u kojima možemo svi pjevati do punog zadovoljstva. I sad ćemo došli, izašli je članak u lokalnim novinama i njihov naslov je bio "Dolaze vegetarijanci". I svaki ko bi došao, prvo bi pitao da li stvarno jedete mesa. Ja, i do sada nisam znao zašto su to pitali, jer smo tek danas otkrili te novine. Uglavnom, došao je ovdje i župan ovog grada, ovog područja. On je bio već 2 puta u Indiji i bio vrlo zahvalan što smo ovdje, što smo ovim ljudima i cijelom ovom dijelu pokazali neki alternativni način života. I povabio nas da dođemo i drugi put.